Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة
lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fajal muttaqun. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu baina yadallah. Man wajada khairan falyahmadillah, man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ayyuhal muslimun, innana la budda an nantakila min darid dunya ila daril akhirah, imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Nadullaha subhanahu wa ta'ala an nakuna jami'an min ahli al-jannah thumma na'udzu billahi min zalika an-nar. Ayyuhal muslimun, isma'u ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran. Qala jalla wa ala wa la takunu wa la tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Mga umat Islam, dua nag-aarad suway natuhatihon mangi iwan marayaw nasubo imbaran mo uning katagihan mo ray mangi iwan katagihan mo ray marayaw wayra marayaw mangi dakatan bang kawayaan mo na mangi banta mo na marayaw bang kakayaan mo na imarayaw banta mo mangi wala ingat sintao naglamukay hinam. Allah subhanahu wa ta'ala nagparana biwan rasul ang pabaitaan sila imarayaw kawayaan sintuhan in mangi di kabayaan sintuhan matarang tuan in kabayaan sintuhan sulga di kabayaan sintuhan innalka piarahan sila magbaita inin tausulga inin taunalka. Mga umat Islam, bukun kita ni upiapan jari sintuhan nalkaun. Bukun da kita ni upiapan jari sintuhan papaglinguhun. Naglilingugan tao. Mainkan dua orang klase sintao. Usog da iban babae. Hansam iban bukun. Tihay kuran nila manin ini.
magsusung sa aning kalingwan. Sabab mayroon mabaya tiyo-tiyo, ing kabayaan mataod. Dahil nga sabab yan, mga tuan, tayong hugin niyo empowerment sintuhan. Ayat ha surat Al-Imran, ayat hanggatus 2 pa ayat hanggatus 2. Tayo makainuhin ho. Di tayo ngukan sintao. Signal, sintaw iwan tao. Hindi ajakaan. Magbihan, alam ba? Alam masjid. Imbaran niya subuhon, nang daog dawa siya mangi. Naraog niya rawahain syaitan, atawa syaitanin nang daog kaniya. Firman sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu. Pini sintuhan intiyag niya. Hisyurin tiyag sin Allah Ta'ala, amin aun parsugpatan sin atay niya patuhan. Marayaw, banta niya mangi. Marayawin atay niya patuhan, bantasin atay niya mangi. Ya ayyuhallazina amanu, hikarwa, ini paglapal niya kabayaan sa Diyasin Tuhan. Bayaon Tuhan inusog, indahon mag-istorya babae. Ako'y nilaong niya, maas-maas na, matawdsin, kubaya na ko kako. Astagfirullahaladzim. Hisyon nagindok kay mo yan. Simbo ko na mo yan, yung pagpapanjarihan kay mo. Yung pagpapanjarihan kay mo, rahmatan nil alamin. Baytay siya, kalasahan takaw, kabayaan sintuhan. Bukon takaw, kalasahan na napso ko. Bukon takaw, kalasahan na sahwat ko. Bukon takaw, kalasahan na pikilan ko. Sa kalasahan takaw, ya ayyuhallazina amanu, sali-sali kita tiyag sintuhan. Di na yung tao, mga to. Hasyaitan. Ya ayyuhallazina amanu, intiyag sin Allah Ta'ala, kauhaan tagupat ka dyan, wala nabugtin pangatayan niya patuhan, wala nabugtin suara niya patuhan, wala nabugto, inhiban simpitu ang gauta baran niya patuhan. Unim paltawagan kanila, ittaqullah. Mumusa ni utudin baran niyo. Ayarin niyo utudin baran niyo. Wala ingat sintaw nini. Iniingat sa dyan ka nakanalaw na unin masarap pagkaon. Yan lang na tasbud. Na 4x4 lang na nakaran na to. Pagbalik, helicopter. Taan yung mga tuwan. Ittaqullah, mumusan niyo, imbaran niyo, sababing syaitan. Nagihinang kamu marayaw, pahinangon kamu simmangi. Ubos niyo magsambahayang. Di niya kamu masasatalawang sambahayang, sasatun kamu ubos magsambahayang. Nag-uyom datuan in tao. Sa dalawang naubos na ako nagsambahayang. Imbiyay ta niya patuhan. Halawang sambahayang, di niya karoon. Ittaqullaha katukati. Ayarin baran mo simpag-ayad sa bunal. Unin pag-ayad sa bunal. Baita sin Ibn Abbas. Aalat taqwa. Isa taas-taas taqwa. Pag-ayad sin tao sin kabuhi niya. Pag-ayad sin tao sin kamatay niya. Pag-ayad sin tao lugay niya rihadon niya. A'la daraja insa taas-taas niya tu. Uno yan tuan. Hakikatan kamila. Nabunan yung kabayaan sin Tuhan. Najukup na yung kabayaan sin Tuhan. Bukunin najukup niya. Kabayaan sin akal niya. Kabayaan sin napso niya. Kabayaan sin sahwat niya. Kabayaan sin paglalin niya. Baran niya iban sin pagkahin niya. Number 1.
at ta'atu. Piyagtaatan na yung kabayaan sin Tuhan. Bang siya nagtaat na kabayaan sin Tuhan wal ibadah. Piyag-ibadatan niya na yung kabayaan sin Tuhan. Bang piyagtaatan niya na yung pagkabayaan sin Tuhan. Ibang piyag-ibadatan niya na yung kabayaan sin Tuhan. Adamul maksiyah. Di siya magmaksiyah ta pangatud. Di siya magmaksiyah ta pangdungog. Di siya magmaksiyah ta suara. Di siya magmaksiyah ta pakayan. Ay pakayan biyaon. Insay simbadyo ismul. Usog. Extra large yung badyo niya. Madyo sin ismul. Nabiya na simpusot ng ka. Kikita imbutig. Limilim pa yung katan. Sinimdiyata sin Allah Ta'ala. Satrul aura. Tabunin niyo yung kaibukan habaran niyo. Ang kaibukan sin babae hausog. Ang kaibukan sin usog babae. Di makad sin kabayaan sin Tuhan. Maglali yung kabayaan nila. Hikarua. In pagmumus sa taas-taas. In takwa sa taas-taas. Zikrullahi kasira. Nanunumtum sadya pa Tuhan. Ngawiyaon, tao, hindi utumtum sin tao. Di da tumumtum haina. Di da tumumtum haama. Hindi tumtum tunang. Dahil nga sababian in tao, taga-tunang hayop, taga-tunang syaitan. Sinimpatunangan kanila sulga, iwan sin tao, halam sin sulga, iwan sin karayawan, tiyataw halam sin sulga. Ujkurullaha jikran kasira, wasabbihuhu bukrata wa asila, panumtum kamu patuhan sa taud-taud, simahinaat, pamarong, sindum pamahinaat. Nabiyahul Tuhan, bukun da nanumtum. Amin nagdikir, subhanallahi walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, amuraim mga sila beriman. Bangkaw nakadikir, nakahangpo, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa isammal simmatamu, wala kaw matud sin haram, wa isammal sin simud mo, wala kaw nagbisara sin mangi, way sammal sin pagkaon mo, way ikaw kimaon sin haram. Way sammal sin pag-inom mo, way ikaw minom sin haram. Way sammal sin pakayan mo. Nakahangpo mo biyalikan, hanggatus darajat ang katunkaw sin Tuhan. Hanggatus darajat, hiig sin Tuhan ang kangian mo. Inluhay basahon. Tani mga tuan sa di masentao. May tayahawiran sin syaitan. Bang siya nakalapal nakahanggatos mi'atu marra subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar. Alpu darajah. Ang katun siya sin Tuhan hanggatos darajat. Imbar iman, sumukat pa, utuhan na muuno pa. Imbukon bar iman, hey, pasara na sila lang na rin doon. Ayari malingkating kay kita tayo ni, magkatawa isa-isa. Nabukon sa ito isa-isa, hisaitanin nagpakatawa kaniya. Hikatu, bang siya nanum tumpatuhan, mabuga siya sin, malupa siya. Narinain tayo mabuga. Inti tumtum sintaro madlaw, sin niya, syarat niya, katagihan niya, lingkat niya. Di niya natumtumon, biadin na bahin lupa niya bang siya mapatay. Biadin na bahin lupa niya bang dumatong malakal maut. Biadin na bahin lupa niya bang siya pangasubuhan halaw singkubon. Diyan gaan sintao. Ini katong a'la taqwa asyukru lillah
Kawan tag-upat ka jam, nagsusukul siya patuhan. Na masa na to ini, mataod di na magsukur, tiyo di na magsukur, wairi na magsukur. Manamin, pag-atod ni Hansam, sabo kung na magsukur, mag-abbo, adlawin nilang napagtiyaw na naku Hansam. Bukon ka, magsukur. Na, bangin tao, di na magtaat patuhan, nagmaksiyat. Bangin tao rin naman umtong patuhan. Liupanim, kabayan sintuhan. Bangin tao rin na magsukur patuhan, nagpupur siya kawan tagupat ka dyan. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baba, kami bandi, dagpakan kamu sing kamatay. Ampeng kamatay bigla, yari masa na to ini. Masakit kau bigla. Datungan kau sing calamity bigla. Sa wayray no inusin tao, suwayri maratung na. Payaman sin Allah Ta'ala, mga bariman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tutugin niyo yung kabayaan sin Tuhan. Tutugin niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo. Ayaw niyo tutugi yung kabayaan niyo. Nabihawang Tuhan, halawang bahin, tiyo tutugan kabayaan sin tao. Halawang upis niya, tiyo tutugan niya, tiyo tungguan niya, kabayaan niya. Hatasin sa sakatan niya, maaksidin na, tiyo tutugan niya, kabayaan niya. Aun tibisin si masakat, aun tibisin driving, aun tibisin si kiniya, aun tibisin mata niya. Turan niyo mga Tuhan. Na, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insa rayaw-rayaw kamatay, kamatay kabayaan sin Tuhan, in kamatay kabayaan sin Tuhan, wala nabugto, in parsugpatan sin atay, in parsugpatan sin dila, in parsugpatan sin pituang tabaran, pakabayaan sin Tuhan. Ama sa nato ini, in parsugpatan, pakabayaan sin tao. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hauno na kamurog dagpakan sing kabatay, bang man yaon kamuha kabayaan sin Tuhan, bukon kamuha kabayaan niyo. Wa'tasimu bihablillah. Sin nagbaytay ni. Way Tuhan, hialgaan sin tao inayat ini. Inihalgaan da sin tao badyo, imbadyo kuyan laong na lakot. Libays. Intaon pa kuyan laong na, gatos nga ibo. Taon paon papagtiyaw na, sin taon paon, magdarayaw ilaw. Taon pa si magbabasketball, taon paon papagtiyawnan. Taan yung mga tuwan, hinin paglalisin tao patao. Na, unin natin yawa tasimu bihablillahi jami'an. Pahukutahatay niyong pamugbog ng agama, sasaton kamu sin saitan, di kamu papagibadaton, palisoon kamu magsambahayan, palisoon kamu magtasbi, palisoon kamu limingkod umalot patuhan, sa umalot pagmaksiat, kauhan tagupat ka dyan, di laulon. Nagkakatawang buli, nagkakatawang tainga, nagkakatawang barangkatan, kugiwan ko yan. Baugbugin ni nakaman niyo. Labi awla, baugbugin niyo nini. Siyusim miya sa sin Quran, biya siya sin nakapagbisarewan Tuhan niya. Nasa kalimbas sahun niya, sulat sin tunang niya. Tani yung mga Tuhan. Bangway na makaday ni, ubos na, tikmud na, way na. Intiya karanda kuman bariman. Sa lugay aun pabariman miya makadain ni di palubuhon sin Tuhan ng gumi. Dahil saan katutan yung maway. Wang kita nuri na magbugay ni lubunak. Na. Baugbugay niyo yung pag-aagaman niyo. Baugbugay niyo yung Quran baita sin Tuhan niyo. Baugbugay niyo yung hadis. Baita sin junjungan niyo. Wala taparlaku. Ay kamu maghinang pikilan kabayaan niyo. Mig kamu rin ngayon ni. Ayan, namig na yung tao.
Nahilo na, simbay ta sintao. Sinta kay pikilan siya. Inag-school siya, doktor, wala siya nahilo. Sa kaliliming ugman, sa sinagama nahilo. Uy, ingat sintuhan hindo kanila sa kali, mahilo sila. Bukon nag-ihlas, di mawaya imingat. Tani mga tuan, hisius hindi mag-ihlas, imingat hay ni, di siya maigalong kalinguang. Tani. Wala taparraku, wala takhtalifu, nagsagga na ninaiwan amalambay, nagsagga na magtawtayanat, unim piyagsagaan. Hinduan sin setan, pagkalo kamulong niya. Long sin babae, mangin nakausog. Di pa ko magpangdihil ka ako sin. Long sinusog, di na kaw siya mangdihil ka ako sin. Ang kanta na kaw yasawa, sabab matawid sin mo. Taan yung mga tuan, niyabot na parihanin lapal. Simbukon amuyan yung piyagtiaunan, simbukon yan amuyan yung piyag-asawahan, simbukon amuyan yung karna piyag bakan sindua magtiaon, yung piyagbakan nila. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takhtalifu fid din. Ay kamu magkaniya-kaniya kabayaan sintuhan niyo. Pagkaniya-kaniya na kamu, kabayaan pagkaun niyo, ing kabayaan niyong pugot, ing kabayaan niyong tauti. Sa ay kamu magkaniya-kaniya rin. Wala takhtalifu fid din wal ahkam was syariah. Ay kamu magkaniya-kaniya hukuman. Ay kamu magkaniya-kaniya pamandong. Kama paalaman kana kablakum biya sinnahinang sinnakauna piagmulkaan sila sin Allah Ta'ala al-Yahuda wan Nasara sambil pamasan nato ini. Amuyad to mga tuan. Wazkuru ni'matallah. Kalupahin niyo na yung katan. Sa inyo kalupahin ni'mat dihil kaniyo sintuhan. Nung sintaw, lupahin ni'mat dihil ka po sintuhanin. Umbol hamok ni'mat dihil kayo mo sintuhan pag-agama. Kadto'y kuno bangoy pag-agama mo. Hikarua ni'mat dihil kayo mo sintuhan hinang kaw tao. Kadto'y kuno bang kaw hinang kabaw. Sakali ing kabaw ay nagmaksiat patuhan, wala daing kabaw miyaga da sapi, wala daing sapi miyaga da kura. Niya makadasing kabayaan sintuhan. Sa intaw biha, uniyakaran ng katan kabayaan niya. Taan yung mga tuan. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Tumtuman yung ni'mat piaratong kanyo sintuhan. Uno yan, ni'matud din, ni'mat pag-akama. Ni'matul iman, ni'mat pag-iman. Iz kuntum a'daa. Hawala pa rin matong mauning ka-Islam banta kamo. Magbuno kamo kalna sin. Magbuno kamo kalna hula. Magbuno kamo kalna balai. Magbuno kamo kalna sin kabayaan niyo. Piyana og sintuhan in ayat ini. Ha? Madinatul Munawwarah. Kaparakala sin Ausi wa Nadraj. Hangga 2 tahun nagbuno. Wala na sulod. Subay rimatong impamando sintuhan pia sampai sinnabi. Nasa kalih masa na to ini. Nasubra yung pagilwala. Na. Fa'allafa baina qulubikum. Ini katibok sintawihon kalna sin. Yung babae misang biubutigan na yun. Bang siya karilan sin, paubatan kumanlong niya. Impit na sin. Fa'allafa baina qulubikum. Bukun ini kabutot kaniyo ni kapaglasan niyo. Kalna sin, kalna kawasa, kalna lingkat. Sa pagbutok kamu hanikmat sintuhan dihil kaniyo. Firman sin Allah Ta'ala fanabi. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Dihilan mo na sin sila katantan. Dihilan mo sin, dihilan mo bulawan, ang pamakad kay mo, indihil mo tiyo-tiyo, di makad.
Sabab matawd lang nindihil mo kanila. Buko na mo at tim pag-araran na to mag-arama. Kumusog ko mag-arama ang pamatawd sin mo. Nabiya din na bang waisin? Nabiya na simasa na to ini. Kumusog ako lang mag-arama. Aw kwan dito. Aw magdirihil dito. Ayaw. Bihaitaan na sintuhanin na biniya. Ubuson na ini matini. Indaon kahoy hinangon na. Sin. In kabatuwatuan hinangon na bulawan. Ang pasila maka dirihil mo kanila. Tangdanan mo. Di. Sarawa, in pag-arama, magparayaw sin at tayhantara niya ibang sintuhan niya. Taniyo mga tuwan. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Na, way tum-tum sintaw. Tum-tum sintaw bihawin sin. Mag-iskula kulong na doktor, ang pamataw din sin ko rin kanila. Mag-iskula kulong na pilot, ang pamataw din sin ko rin kanila. Taan niyo mga tuwan. Na, uno yung biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa-asbahtum bini'mati ikhwana. Hasabab yagad niyo, hasabab tum-tum ninnimat kabayaan sintuhan, maglanggong kamu, haway piyuhong mo, hay siyo-siyo. Nabiyaon, di mamang dihilsin, mig na kulong na rin kanya. Kuriput da. Allah Ta'ala mang dirihil. Bukun tao. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan tasaun nasa bi amwalikum. Di niyo karausan, misam pabyadi ning pagdayan niyo, rihilan ning manusia sinsin. Walakin yasa'ukum sumagawa. Karihilan niyo yung katantan sing karayawan. Hikaisa. Bilayini kulubikum. Sindayaw kasuddahan niyo. Malunok kim pangatayan niyo. Marayaw kamo magilalaungan. Nabihawon tuan, mangantog. Mangdos tahaguro. Maba. Wayroon kabtangan, pag-respect pa kanya. Estudyante, pakahuning guru. Sabab hinangan nasara, di naman jari. Wayroon na cultural punishment. Major punishment na. Mabuka na in mastal hamurid. Taan niyo mga tuwan. Mabuka na in amahanat. Taan niyo yan. Sa wayron kita niyo nangan nalin niya tud na tuda. Tawyaw long niya. Busan bukun kampung ko. Bang matawd na sin ko. Marisaon katantan. Kampung takaw long na bro. Taan niyo. Lanta sa unas. Di niyo kakausan. Dihilan sin pangaltan yung tao. Sakawa. Yasaukum. Kakausan niyo. Biwasti ujuhikum. Sindayaw niyo kasuddahan. Malasa mag-asawa, malasa mag-ina, malasa magtaymanghud, malasa magkampung, malasa magbaas. Biyaon malasa dyan magbagay. Na. Uno pa yung beta sinabi, dayaw niyo kasuddahan, wahusno kulukikum, iban sindayaw niyo pangadatan. Naiga masa na to ini. Di nakaingatan sintawin adat kabayaan sinakaman niya. Nag-uusog-usog katan, nagtatakabur katan. Himangi usog, hingkangingi niya usog, abuhan. Himaraya usog, malingkat na siya usog, abuhan da. Na, uning kabayaan ka tutan yung sintuhan. Magad sing kabayaan niya. Dari nga sabyad to, mga kakasisin Allah Ta'ala. Mag-uus-uus kita niyo pakabayaan sintuhan. Ipusan na to yung lima bikato taniyo. Nag-aaga din dua, marayaw ibang mangi. Sulga iban nalka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kasira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Mga umat Islam, buko nimbanta na to tao. Kisaitan nimbanta na to kawan tagupat ka dyan. Maita, sipuhon kaw hapag kaon. Sipuhon kaw hapag inom. Sipuhon kaw hapag agdatan. Sipuhon kaw haswara. Imangi, takaon ing karayawan den kay mo. Sugaron in syaitan. Sa kalihawnahan pa kaw ring syaitan, tiyakaw mo ing karayawan mo. Uno yan tuan. Unin takaon sin syaitan kay mo. In syaitan, sugaron. Unin takaon kay mo. Syarikatul iman wat tauhid. Takaw nem pagtuhan sa bunal, di ka papagtuhanon sa bunal. Insan yung pag-iman, di kay ngatan sintao. Yung pag-iman, sa punin dagalang pumarap pataas. Panginoon saan simpari. Panginoon saan sinsumbahan. In iman, aun rukun niya. In iman, aun amalan niya. Na in syaitan, takawon in pag-iman mo. Takawon in panawid mo. Wala pa tuan, takaw sin syaitan. Siya na nagtakaw. Aminu billahi wa rasuli. Wan nuril ladzi anzalna ma'ahu. Parat saya niyo to din Tuhan niyo. Ibansin na paramaon ka niyo. Yung ula-ula sintaw. Na, kaya takawan na siya. Hikaru at takawon ka niya. Takawon ka na yung pagtaat yung pag-ibada. Alis, 19 tao. Adlaw jumaat lit. Sininadlaw jumaat yaon magparain tuan malaikat. Hisyo nakasud mo na. Hisyo. Hisulat hamastilis. Pukis kata na adlaw jumaat. Maita. Bang nagbang na, way na, close na. Kaya ingatan yan sintao. Way siya nakakadamastilis sinadlaw jumaat. Ilong nasari na. Hikarwa magdahil pahala. Pahala iklog. Sari na lang nawang manaon da iklog. Ito'y kuno yan. Tani mga to. Uno pa yung takaon kaniya. Yasirikus sala. Takaunin sambahayang niya. Biyanin yung kagin na takaw. Uwot na siya nagsambahayang. Igon sin syaitan yung pahala sin sambahayang niya. Mabungis da siya, umatod da siya sinaram, dumungog da siya sinaram, mamisarahan da siya sinaram, magtali da siya sinaram, natakawin sa bahayang niya. Maita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. In siyang bahayang, bang muya gading kabayaan sintuhan, mabungis na kau hamangi, makuyag kau hamarayaw. Ito. Uno pa, yashrikul mal, natakawin sin mo. Nakaw na pakaw na nakaw, tiyatakaw pa'y syaitan. Uwi din yung kari, napakay mo, inalta mo, pabukon kabayaan sin Tuhan. Piyakay mo hanapso mo, piyakay mo kabayaan mo, piyakay mo pikilan mo, wala mo iagad. Imparman sin Allah Ta'ala, masalul lazina yumpikuna amwalahum, fi sabilillah, kabayaan sin Tuhan. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabin wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Uno pen natakaw iblis. Al-akhlaq, natakaw yung pangaddatan. Hari may ngat magaddat ama. Pangatud ni hama niya, banta niya. Strict tulong ni maasin. Hari magaddat ako no. Mangilong ng kasudahan ng guru yaon. Siya niya malong na, wera nakabis sa rakako mangi, sa putika nila. Kaya malong niya kaina, nag-isliblis ako piyagamahan. Nagtukong-tukong ako long na, ako piyagamahan, sa putika si mga uno. Natakaw, yung pangaddatan niya. Uno pa yung natakaw. Al-mahabba, natakaw yung paglasa.
Sa taod-taod ayat biyay tayo paglasa. Sa kalim paglasa biyaw, paglasa sakit. Ama lang naman yaon na, kung may talaw na ito na yadto na. Nabaya ka lang na ibandi, yadto na. Uy, hunim bisara yan. Gipit na hiyama niya, gipit niya na siyang doa buhod, sing kasusahan. Taan niyo mga tuwan. Yasri kurrida, natakaw sintuhan ng kuyag, kiukukan siya sa yung kuyag niya pagmaksiyat. Di siya kuyagan, nakabayaan sintuhan. Taan niyo tuwan, imbanusin natakaw. Yasri kutaun, natakaw yung pagtulong tabang, di na siya manabang, di niya misang matabang yung baran niya, di niya matabang yung alambay niya, di niya matabang yung buhi, di niya misang matabang yung patay. Mayta, sanda kumanduari siya makaruwa ataw miyan matay. Mataod mga tuan, kay napusan, natakaw rin kaniya, pi'lul khairat, inti butiminang pamarayaw. Na, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ibadallah ilallah. Naasuin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya, hisiw rin kamu, kalasahan sintuhan, nag-ibadat. Impiang nga subo, nag-ibatin, wala nag-ibadat, at salad, turin na siya kalasahan. Man ahabba ibadallahi ilallah, ya Rasulallah, hisiw rin ang mga mag-ibadat patuhan kalasahan niya. Tengogin yung mga tuwan. Ahlot takwa, inumbulhan mo, amo na yung tao miumumos niya, injasad na iwan niya, walihan niya, hakabayaan sintuhan. Wala siya ketakawan, sinsaitan, wala da siya nanakaw. Di ko nimbano sintakaw sintao. Patuhan, inkiyaon niya bukun kaniya. Ininom niya bukun kaniya, impiaghulaan niya bukun kaniya. Tahan yung mga tuwan. Na, hikarwa, ahsanuhum kuluka, amo na yung tao marayaw kasuddahan. Piyakainin addat kabayaan sintuhan. Bukun addat kita niya rin doon. Impagsalam magbihan, magbihan, magbihan. Sinhihinduan na sintuhan magsalam. Sa kalipindahan. Ini kato, ahlul rahmati wal maghfirah. Amo na yung tao nagkakasilasa, magulong ibang maglasa. Namura-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to. Sa lugay nabubuto, inyawaiwan sinjasad, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allahu malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ajill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din min al-yahudiyyin wan nasraniyin wa jami'it tuwat wal mufsidin fi hadzal ardi ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا صفوفكم اعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين